Lijep pozdrav, ja sam Dražen Vukelić, kineziolog, vlasnik fitness centra Top Form u Rijeci kod kazališta. Danas izvodimo vježbe za trbuh i kralješnicu. Za početak legnemo se na prosjeku, noge ispružene u koljenima i lopta u rukama iza glave. Pa krećemo, privucimo stopala k sebi i krećemo s loptom preko koljena do stopala. Gore, izdisaj, slobodno krenimo. Dok se spuštamo loptom iza glave, udisaj koristimo, a dok idemo s loptom preko koljena, koristimo izdisaj. Udisaj znači natrag, izdisaj naprijed. Vježbu izvodimo 5 puta. Idemo još jedno ponavljanje. Dovoljno. Ispružimo se, odmorimo se. Idemo sa sljedeća vježba. Dizat ćemo naizmjenice nogu za nogom prema sebi. Pa krenimo. Lopta prema stopalu jedne noge, naizmjenice, pa druga noga. Udisaj kroz nos, izdisaj prema naprijed na usta ili nos. Nastavljamo. Imamo još 2 serije. Podižemo što ravniju kralješnicu. Tako je. Imamo zadnju seriju. Dovoljno. Legnemo se, odmorimo se, opustimo se. U sljedećoj vježbi privlačimo koljena prema sebi, tako da su koljena i pet u istoj liniji i koljena su okomita, znači na kukove 90 stupnjeva. Idemo, lopta preko koljena do stopala. Za početak znači natrag udisaj, naprijed izdisaj. Dižemo lagano ramena od poda. I još jedno ponavljanje. Dovoljno. Ponovno se legnemo, ispružimo, odmorimo. Okrenemo se pod trbuške. Široko stopala, prsti ispruženi i lopta u rukama ispred glave. Lagano sad krećemo, podignemo loptu iznad poda, na stranu. Izdisaj, sredina, udisaj. Druga strana, izdisaj, sredina, udisaj. Nastavljamo. I još 3 serije. Tempo je lagan. Pomičemo i ruke i tijelo. Zadnja serija. Dovoljno. Odmorimo se. Opustimo se. Noge dalje ostaju široko. A sada ćemo loptu k sebi privući kružno i od sebe. Pa krenimo. Udisaj k sebi kružno i ispred sebe izdisaj. Lagani tempo. 5 ponavljanja. I još jednom. I pauza, odmorimo. I krećemo u suprotnom smjeru. K sebi udisaj, od sebe izdisaj. I još 2 serije. Dovoljno. Pauza, odmorimo. Imamo i treću vježbu. Spajamo stopala. Ruke smo odvojili. Jedna ruka služi kao oslonac, a druga ruka se podiže s lopticom i suprotna noga. Pa krenimo. Izdisaj, udisaj. Izdisaj, udisaj. Mijenjamo, znači ruku za rukom. Nastavljamo. 5 serija.
suprotna ruka, suprotna noga. I zadnja serija. Dovoljno. Odmorimo se, opustimo se. Ove vježbe se lako izvode kod kuće. Vrlo su dobre za trbuh i krajišnicu. Trebamo samo steći redovito vježbanje kao naviku i osjećat ćemo se puno bolje i zadovoljnije u svome tijelu. Ovo želim svakome od vas preporučiti i nemojmo čekati, nego se pridružimo vježbanju s nama. Lijep pozdrav iz Top Forma.